Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Yi suke kusuka exikarhi ka the twins triple T na Gagash mfana wa power. Kahlekahle a swi tiveki leswaku ri i mani loyi a hembaka exikarhi ka Gagash na the twins triple T. Timhaka ti sukile ka ku va Gagash a endli nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook masikunyana ndzhaku laha nga kombisa leswaku ri ku na vanhu va nga n'wi xavela vanhu kumbe va nga n'wi xavela tinkavi leswaku ri ti ta n'wi dlaya. A nga boxanga maviti ya vona, u fika a endla nkandziyiso. Swin'wana leswi a nga vulavula hi swona eka nkandziyiso lowuwani a hi yingiselenyana hi twanyana mhaka ya kona. Ni vulavula ni nga ti pfinyingi ni nge vuli ku mani na mani va ndle yini but a ku ri na vanhu a va ni xavele vanhu ku va ta ni dlaya. It's not a joke. Nhlama ya mateka xikwembu hi leswi a ku ri na vanhu a va rhumele vanhu ku va ta ni ndlela swo biha va fayela na timovha ta mina. Mi ta va mi swi twini ku kombisa leswaku ri ku na vanhu lava nga xava munhu leswaku ri va ta n'wi endlela swo biha ku nga ku fayelela timovha xikan'we na ku va va n'wi dlaya. Se mi ta swi vona leswaku ri mhaka leyi kahlekahle yi sungule lawani. Ivi tolo hi siku ra vumune ka n'hweti ya Hukuri kwala ka lembe ra 2024 Gagash u fika endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook a yise emahlweni mhaka ya ku vula leswaku ri ku na vanhu lava nga xava munhu leswaku ri va ta n'wi dlaya. Eka nkandziyiso lowuwani u tlhele a rila ku kombisa leswaku ri mhaka leyi a vulavulaka hi yona ya n'wi vava swinene naswona ya n'wi vavisa. We can have differences aka social media but for you to take somebody's life until loko mi ni tekele vutomi bya mina, let's say you mi ni dlaya, there's nothing wrong. Munhu un'wana ni ta fa hi ngo nga fi masiku yo kufana but let me say ku ri even if yi ta xa resort will you own it. Mi ta mi karhi mi swi vona kwalani leswaku ri Gagash wa ha tshikelela ku vula leswaku ri ku na vanhu lava nga xaviwa leswaku ri va ta n'wi dlaya. Ku nga va ku ri timhaka ta jealous leyi endlaka leswaku ri vanhu lavawani va hleketa ku lava ta teka vutomi bya yena. Hi leswi Gagash a kombisaka swona kwalani ku hambiloko ku ri ku va n'wi dlaya va ta vuyeriwa hi yini ke. Se loko nkandziyiso lowu ya emahlweni hala ku heteleleni Gagash u kumeke a rila hi mhaka leyiwani wa karhi a vulavula hi yona. Mi ta mi karhi mi swi vona kwalani leswaku ri u le ku rileni wanuna kwalano. Swi tikomba kahle leswaku ri u twi ku vava eka mhaka leyiwani. Loko wanuna za humesa mihloti swi kombisa leswaku ri u twi ku vava. Se namuntlha ku nga siku ra vuntlhanu eka n'hweti ya Hukuri kwala ka lembe ra 2024 Gagash u fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook ivi a tsala leswi landzelaka. U fika a tagga Timothy Khuma Baloyi na Thomas Baloyi ivi a vula leswaku ri do you hate me that much? If yes, what did I do to you? If no, then why? Please answer kwala. Vanhu lava nga va tagga la i the twins triple T laha kombisaka leswaku ri loko ri va n'wi zonda kumbe ku na swin'wanyana a nga va dyohela swona a va vulavuli kwalawani kambe a va angulangi kumbexani ku tsala la ka ti-comments va lo endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook. A hi voneni xiphemu xa nkandziyiso lowu va nga wu endla. Ku ri kasi na leswi a vula hina naye a vula hina ta hitla i va mani hi leyi proof a hi byela kwalani vona u hlamala na nga swi tivi se ni twa swi nga ni byeriwa swi ndzi ku vuyeni na ene u vona Gagash va tsho va tshamile hikuva a ni na swona u ta u tivi nchumu so a hi lava a ta mfowethu la ta hi hlamusela ku hayi guys ku na 1 2 3 na to swi tiva ta n'wi hlamula na kwala ku hayi a hi n'wi zondi hina ta n'wi zondela hina na why hi n'wi zonda xo sungula ri zondela yini. Se mi ta mi karhi mi swi twa leswaku ri va the twins triple T va kombisa leswaku ri Gagash a va n'wi zondi. A va hlamulangi le ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va endli nkandziyiso thwi naswona a va koxa leswaku ri Gagash a nghena eka nkandziyiso lowuwani leswaku va ta kota ku vulavurisana ku twa leswaku ri mhaka leyiwani va yi vulavulaka yi ya kwihi kahlekahle na ku va kota ku kombisa leswaku ri vona Gagash a va n'wi zondi kambe a nga nghenanga eka nkandziyiso lowuwani kumbexana eka life leyi va nga yi endla eka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Na yena Gagash u tlhela a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha hi nga fika hi vona un'wanyana wa mahahlo a nghena. A hi ngheneni eka nkandziyiso wa Gagash hi vona timhaka letiwani. Ka swi nga ku humeleli mina a ni zanga ni ku na mi ni planile rifu ni te do you hate me ni mbutse mina mani zonda na if yes if no why mi ndle leswi mi nga swi endla yingisela. Se mi ta mi swi twini laha ka nkandziyiso lowuwani leswaku ri Gagash
u kombisa leswaku loko a tsala hungu leri a nga ri tsala a nga vuli leswaku the twins triple t hi vona lava nga xava vanhu, kambe loko hi karhi hi yingisela nkandziyiso wa yena ku ya emahlweni swi twakala ingaku a nga va a karhi a va henhla hambiloko a nga ti hi ku kongoma, kambe mavulavulelo ya yena swi twakala ingaku a nga va a karhi a va henhla. Hambiswiritano a yi chayangi kahle kumbexana a va ha kotanga ku va vulavurisana kahle eka nkandziyiso lowuwani. Gagash u kumeke a tsema un'wanyana wa mahahlo leswaku a nga ha hlamuseli ku ya emahlweni, a ku ri na ku holova kwalaha ka nkandziyiso lowuwani. Chance, I'll give you a chance to speak. Okay. I'll give you a chance to speak. So, sure. Deep down, you know what I'm talking about. Whatever that I'm saying, I'm cheating. You can go against it, open a case and say Gagash on a brand in 1, 2, 3. I think that will be better. I'm not going to open a case. No, don't panic. I'm not going to do that. Because you know what? This. Unpaying me. I said I will give you a chance. Mi karhi mi swi twa leswaku ku ve na ku holovisana kwalaha ka nkandziyiso wa lowuyani, laha Gagash a nga hetelela kombisa leswaku loko ku ri ku va the twins triple t va twa ingaku wa va hehla, a va hi va pfula nandzu leswaku u va thyakisa mavito. Yena u ta humesa vumbhoni ntsena loko vona vo pfula nandzu. Yena u kombisa leswaku a nge pfuli nandzu kumbexana a nge mangali nandzu emaphoriseni. Va triple t loko ku ri ku vona va vona ingaku va thyakisa vito va nga ya emahlweni va pfula nandzu emaphoriseni. Mina ni zanga la ni ta mfana ku the twins mina ni no tsala leswi nga tsala so I questioned la ni ku ri do you hate me? So why vona they're so quick to conclude ku ri mina I said vona va ndle 1, 2, 3. Why didn't they answer the question first before I under life 1, 2, 3, 1, 2, 3? Because mina I just asked the question, do you hate me? I'm no, then it was a problem. How do I take it forward? It was Se mi ta mi swi twini leswaku Gagash u le ku hi papalateni mhaka leyiwani, kombisa leswaku yena a nga vulangi leswaku hi vona lava nga xava vanhu leswaku va ta n'wi dlaya. Wa yi jikajika hi ndlela yaleyo. I know it's fine, people. Munhu un'wana na un'wana believe leswi va believe swona. But lexi na mi byelaka xona, people are evil outside. Mina a nge fiki ni thuma swilo munhu loko munhu endle 1, 2, 3, 1, 2, 3. I don't do those things. So the only thing I will say, let them go and open a case. I'm giving them a full case. So that we can take it from there. Ma yi twa mhaka leyiwani ya tika swinene. Kahlekahle laha hi nga vula leswaku a swi tiveki leswaku i mani exikarhi ka Gagash na the twins triple t loyi a vulavulaka ntiyiso, hi ku mhaka leyiwani ma yi vona ku ri ya bayizisa swinene. Kambe timhaka hi teto, Gagash u ri yena a nge pfuli nandzu kumbexani ku mangala nandzu, kasi u tlhela a vula leswaku va the twins triple t loko va twa ingaku u va thyakisa vito a va hi va ya mangala nandzu. Yena u ta va kona ntsena ku va a nyika vumbhoni bya leswi a swi vulaka leswaku swi na ntiyiso loko vona va mangali nandzu, laha a vulaka leswaku yena u le ku sirheleleni ka munhu loyi a nga n'wi humesela vuxokoxoko lebyiwani. Hi yo mhaka a kombisa leswaku a nge pfuli nandzu hi ku u sirhelela munhu loyi a nga ta n'wi nyika vuxokoxoko lebyiwani. Se mi ta swi vona leswaku mhaka leyiwani kahlekahle ya tika swinene. Leswi hi la ta avelana na n'wina mi ta hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya Gagash. Okay, ni le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.